Al-babul khamis dambugal jua bangal ka kitabu siyam ka mulakhasul fiqh no yewta en fi ma yalzim e nder konko waddi man aftara on huntiɗo li kibrin sabu nayewu aw maradin ma nawnare ko ɗum non waddi ɓe ɗo ɗiɗo. Allah subhanahu wa ta'ala awjaba ma waddini sawma ramadana horugol suma ala muslimin e julɓe ɓen fof ada an tottugol ka fi haqqi ghayri dhawil a'dhar fi haqqin e nder haqqe ghayri dhawil a'dhar tawana tana jomiraɓe gantoji ɓen ɗon tawaka wa kada on e yuɓugol ka fi haqqi dhawil a'dhar e nder haqqe jomiraɓe gantoji ɓen alladina ɓe yastati'una alqada wowɓe yuɓugol fi ayamin ukhar e ñalɗigol. wa hunaka hino ɗon non sinfun sifa salisun tataɓo la yastati'una tawɓe wawata asiyama horgol ada'an wala qada'an tottugol korka kan nini ɓe wawata yoɓoygol kadi on say ɓe wawata kal kabir haram kono mawɗo nayejo wal maridi e nawnuɗo alladi nden nawnare la yurjande tijjaka bar'ahu sellugol mum fa hada sinfu o sifa ɗo o none ɗo kadu khaffafa Allahu anhu Allah hino foygintinani oɗo newnani mo few ba Allah ko yurmeteɗo fawjaba alay o wattitanimo o waɗɗini e hoore makko badala siyam lonto korka kan it'am masakin yammingol miskinaɓe an kulli yawmin e kala ñallal nisfa sa'in feccere sa'ire nden goto min at-ta'ami modde ñamete. qala Allah ta'ala la dal la yukallifu Allahu nafsan Allah fawawon killa wus'a sona yeru ko kiwawi kon wa qala ta'ala wa alal ladina hino fayiben yutiqunahu taqanabe horugol kono ko wondude e tampere fidyatun sottogol ta'amu miskin. qala ibn Abbas radiyallahu anhu hiya lil kabir wo ngonganto do ko wadana ko wonande aden nayejo alladhi on la yastati'u matawata wawata as-sawma horugol rawahu al-Bukhari ko Imam Bukhari ko fil hadith. wal maridu nawndo alladi on la yurjamu tijjaka buru'ahu sellugol mum min maradi immorde nawnare makko nden fi hukmil kabir oɗo kadi o wattete o clasete e ñawore nayejo fa yatimu oɗo kadi ñammina an kulli yawmin e kala ñallal ngal o duwano horude miskinan miskinajo. si woni o eti ha ñande balɗe 15 suma e o maayi ara balɗe 15 hedditiɗɗen o etantake wono woniri so o mayno ɗon kadi o horantake. wa amma man aftara amma on huntiɗo li udurin sabu ganto e yazulu ngo tawata hino iwa kal musafir wono voyageur wal maride e nawnuɗo maradan nawnare yurja tijjande zawalahu iwgol mayre sellugol mayre wal hamilu e reedujo o kadde andi no tijjande o jibini e jang wal murdi e muynino o kad no tijjande o enti e jang ida khafata si ɓe hulani ala nafsihi ma wonkiji maɓɓe ɗin aw ala waladayhi ma ɓe hulani ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wal haidu e fiiliɗo wonni fasaha e wonɗo yide ƴiƴam ɓesugo ɓeɗo fof ñawloto fa inna kullan andu goto kala min haula e ɓeɗo e yatahattam haray ko ɗum woni tongete e yatahattam bimana tabintinte siñete alay e hoore makko alqada yobugol ngol ɓen e suuma nde o horata min ayami ukhar e ñalɗigo badal ayyam ɓawo ñalɗi Allah teɗin aftara haɗi hunti e muɗum ɓawo ɗin fekki. qala ta'ala Allah dali wa man kana maridan e aw ala safarin fa iddatun yukuntu min ayamin ukhar o yoɓo e ñalɗigo. wa fitrul maridi huntagol nawnuɗo alladi on yadurruhu sawmo tahata korka kan hino lurrude mo moƴƴa wal musafir o voyageur jo alladi on yajuzu lahu daganiɗo alladi on voyasi yajuzu lahu mo tahata no dagani mo qasru salati raɓɓin ɗingol julde nden haray huntagol ɓeɗo ɗiɗo desa sunnatun ko sunna li qawlihi ta'ala fi haqqihim sabu ko Allah dal kon haqqe mabɓe fa iddatun min ayamin ukhra ay fal yuftiru yo ñaamo wal yaqdi yo yoɓoy adada ma aftaro embere ko o ñaami kon. qala ta'ala parce que yuridu llahu bikum l yusra Allah falana on newende taw falana hoore mon sattende wala yuridu bikum l usra o falanaka on sattende tawno on falana hoore mon nden sattende. wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabaji Allah on ma khayyara bayna amrayn o subinaka hakkunde piiji ɗiɗi ha hande illa iftara aysarahuma so naka ko ɓuri newade ɓuri welde fi konko ɗum o ƴettata. wa fi sahihayn no ari ka Bukhari ka Muslim laysa min al bar jeyaka e ɗiggal ngol Allah jeyaka e kelɗugol asiyama hawrugol fi safari ka voyage few na kelɗere no. wa in sama al musafiru si voyageur jon hoori awil marid alladhi on yashukku alayhi mo tata no ɓitta e mum asawma korka kan saha haray no selligoy sawma homa korka maɓɓe kan kono ma al karahiya ko wondude ɓe waɗi ko aña kono korka kan no selli.
wa ammal haidu amma fili do nifasa yondo ide ijam be sungo fa yarum no harmi fiw kambe fi haqqi mabbe as-sawma hurugol kambe nawi ko sibe faala halal haidi wan nifasa endat alhal mon be woni ide on fiila yawma be sungo wala yasihu sallatan fiw hurugol mabbe wal murdi umini no wal hamilu iridujo yajibu alayhima no wadde mabbe kada ayubugol ma aftarata ko be nyamuno ko min ayamin ukhar e nyaldigo wajibu no waddi mal qada'i wondude e yobugol gol alaman aftarat e do on nyamuno do lil khawfi ka kulol hulangol hore mum afwan alaman aftarat e do on nyamuno do li khawfi hulangol ala waladi habibbe makko harayno waddi mo it'amu miskin nyammingol miskinajo ala kulli yawmin e kala nyallal aftaratu ngal o taji amma non nyamirno do kulol hore mum kanyum o do yoba nyallangal o nyamminta amma hulanno do biddo mum on ko sabu biddo on karedu ma biddo on do moyndi on puusi mo ha o nyami bay o do ko sabu ganto goddo go o huntori haray o yoba nyallangal wondude nyammingol miskinajo wa qala al-allamah ibn qayyim rahimahullah afta ibn abbas wa ghayruhu ko doni jaabike abdullah ibn abbas e ko hinamo mina sahaba e modde sahaba fil hamil fi redujo wal murdi'u e muynino idha khafata sibe hulani ala waladayhima bibbe mabbe ben an tuftirande be huntoto wa tutima be nyammina an kulli yawmin kala nyallal miskinan miskinajo goto e gamatan kalontagol lil it'ami nyammingongol maqama siyam lonto korka kan yani ada tottugol korka ma wujubil qada'i alayhima wondude waddagol yobugol korka kan kadi e hore mabbe wajibu ina waddi al fitru hunta gongol alamani ihtaja kalam hatton jindo ilay faade hunta gongol li in qadi sabu dandugol wonki mumkin min waqai imode yangol fi halakatin e halkare kal ghariki wano yolagol wa nahwi e ko nanditete mum wa qala ibn qayyim zawji wasbabul fitr sababuji tajugol din arbatun ko dinay as-safar ko voyage wal marad e nawnare wal haid e filaye bisungo hino nati ka filaye don wal khawf e kulon min hilaki halkagol man yakhsha alayhi on hulanado al hilaka halaku ye bisam sabu korka makko kan kal murdi wal hamil ngono redu jong e moyni no wa mithluhu misal mungal mas'alatul gharik ko misal wondo lojade on wajibu no waddi al muslimi do juldo ta'yin toddagol niyyata sawmil wajibi korka waddi ka kamina layl ila jamma bi mana toddagol anniye ko hunde kaari on horde ka sawmi ramadan on horugol sumay masalan o sawmil kafara ma horugol kafara masalan o anni ko kafara mo mari on ko on woni horude o sawmi nudur e korka fodore den dum kadi o anni to ila jamma ko fodore ko fodi kon si hunde kaari wadi mi hore ma si hunde kaari wadali mi hore ben yata gidande o fibata annahu no kanko yasumu mo horde min ramadan imurde sumay aw qada'ihi ma yubgol sumay aw yasumu ma mo horde nadaran fodore aw kaffaratin ma mo horde kaffara le gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelado innamal a'malu binniyat ande do golleli din foko jettete ko sabu anniyeji din wa innamal likulli murin ande nodan kala neddo manawa ko anniyi kon wan aisha ta jettama nene aisha marfu'an hadisi on ko bantado ha hewtoyi nene e nelado man lam yubayyit siyama kala mo walo dali e korka kan qabla tulu'il fajr ko adi ferugol fajri on haray on don fala siyama law haray korka ala namo tay korka kanko korka kafara ma korka fodore ma korka farilla amma se ko sunna haray mo wawi orde lernde o fala mo wawi fibude anniya lernde o fala yo tawtum o wadali gotel e tajaydi suma hedi faji barayno waddi an yanwi nde o anniyoto lis as-sawma korka kan alwajiba waddi kan fil layl ila jamma faman nawa kala anni da sawma hurgo ngo minan nahari nyalorma kaman asbaha wan on weeto do walam yutim o nyamali shay'an hay e hunde ba'da tulu'il fajri ba'o fajri on feri o anni yodo thumma nawa siyama refti o anni yo korka kan lam yujzi ara dum do yonata illa fi tatawi sonara ga julde nafila men dasi don faamude musibbe wa amma sawmal wajiba amma non korka waddi ka kan kanyum fala yan aqidu o fibata bi niyyati anni yanagol makka minan nahari nyalorma abadan sallata
liana jami'an nahar sabu denda nangal nyallangal yajibu ko waddingal fi ender mum asawma ko hora kan korka kan jonno andi ila kaw anni don lereji fejjudi adi o anni yaade din fo ari din don o horali ko ila kaw anni don o fibi korka kan anni nyallangal duitiki wani yatu anni on la tan atifu o wawata jokkintinede alal madi e dow lereji fejjudi din o wawata ka bakede ton few amma sawmu nafli amma no sawma korka nafila kanyum fa juzu no dagi bi niyati anni yana gol kaminan nahari hay ila nyalorma li hadis Aisha wonande yewtere hadis nene Aisha radhiyallahu anha dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nelado natuno kanda to yamin nyande gobe landi itti dum koye fa qala bi maki hal indakum min shay'in Aisha eske do mari do ko ittire koye fa qulna meni la o oye men mara ko ittire koye Allahu akbar hollali jaka ko Allah wadirta goddo miskinajo tawa hay ko nyame hay ko ittire koje Allah hollali ko fiibay ko fofudo ma ko bondo ma ba Allah yida monika si wona dum nane la do nata taka be ngum ronka ko ittira koje kono ko awa en andudi do fo fejji horene la fi Allah wadi ma miskin hollali mo anyuma ya akhi yondinoro miskina ko mangu wondude e wakkila gol dabba hara jodal wi an yondinoro miskina ko ngun kadi bay wi ama o ala ko ittire ko na gala ne la ma ki aw fa inni min idan untuma sa'imun yomi horu yandi be hori parce que woni non ko baydum don ko nafila rawahu jamaa illa al-bukhari fa fil hadith nari hadith annahu la sallallahu alaihi wasallam kana bilat muftiran hibe huntotono lianna sabu kambe talabata aman be da bi nyamete be hebi be hunto kono non dum do kadi ko sikoy korka nafila wa fi no yamudum dalil ala jawazi dagagol ta'khiri niyyati sawm nettingol anni horugol idha kana silati tatawwan ko korka nafila fatakhassas bihi harayno hino hertina na dum do fi nettingol anni on korka nafila on tun al adillatul mani'a sabu dido dalilaji hadaydi fa shartu sihhati sawmi nafli sarti sellugol korka nafila kam bi niyyatin sabu anni akul minan nahar imodde nyalorma Allah yajidu ko de tawa Allah yujadu ko de tawata on tigi hebali qabla niyya ko adi o anniyade manafin ko wawata bonnude ko wawata dunyude ko wawata riwude lisyami korka kan min akli imodde nyamugol wa shurbin e yargol wana hawi ma ko nanta taym masalan kam jodi do mi Abdullah kala mi wawi fugude do korka sunna sella o tawa ila bimbi ila fajiri ferebi do mi nyamali mi yaral mi wadali rendi ko kala ko bonnata suma e tawa mi wadali haray do mi do wawi figude do nini minna mi hori fa inna fi'la qablu niyya ande no gollugol ko adi anniye on huugol on tigi maftiru konko bonnata sumaye tawa huwino dum adi o figude anniye on haray hande kadi lam yasihu sallata asyama korka kan be ghairi khilafin ko alda ilutondiral wo nawigol be wino dagi wo be wi dagaki haray musibbe julbe ko do deftere yewtunde den kadi fi korka den don kadi ko do woni ko lanni haray den natana non joni deftere yewtunde den fi hajju yalla newna en horirgol no sharia mo janguden on do holliri ni yo horire okra embaraji korka kan yo Allah dandu en hebugol kafara korka e der gurdam men dam fo den danangal façon kafaraji din yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en dambugal hajju deftere hajju nde on den natande den yalla newina en jangugol don kadi anda sariyaji hajju e ko yowiti kon e hajju no hana jangirede non o newinana en fu meden hajju gol si maya o wadana en hajju men on hajjul mabrur allahumma amin wallahu ala wa alam haray musibbe julbe do min Abdullah kala mi do tori on du'a fi cellal min e durriya on mi do tori on du'a fi yaajende min e durriya on mi do tori on yaafuye yon toranola Allah yon yaafula bakkatuji ande min e durriya e denda nangal judbe de tibben mi do tori on du'a yon toranola aljannatul firdausil a'la mi do tori on du'a yon toranola Allah yo okkora gandal e jawdi juldo gasata e baawo jawdi ara mi do tori on dido du'aji daiman wa abadan du'a mon on ande de hino jaabo e hore am